Hola Belusira, oinsa ita celebra loron domin. Ia fulan fevereiro identicliu o loron domin. Ema barak celebra loron Valentine kada loron sanulu resinhat fulan fevereiro. Ema barak lakoi lakon momentune. Liu klosan sira, tanto kabeng nain sira. Ia século XIX, tradição celebra loron Valentine realiza ho maneira troca cartão loron dominian. Ia século XX, tradição celebra loron domin hahu mudança o maneira troca presente. Baseia babuat nebe hakerek ia enciclopedia católica loron sanulu resinhat fevereiro sai nudar loron memorial wa Santo Valentino ia tradição igreja católica Roma. Causa husida nemak loron sanulu resinhat fulan fevereiro sai nudar loron dominian. Depois, unsa ho ema fier nain sira. Sira bele celebra loron domine kalae. Celebração loron Valentine la haruka o la fosai iha Biblia nudar loron bot uma creda cristaunia. Então, ita nudar ema cristão bele celebra loron mekalae. Dala rumah ema barak hein loron sanulur senhat fulan fevereiro atu hato o sirene sentimento domin bamalu. Mai be nudar ema cristão lolos loron haturu domin ba ema hotu lahos tinan ida dala ida. E tempo agora jovem barak celebra loron Valentine ho di lori malu basala seksual ka celebra loron domin ho seksu livre. Idane lahos domin mai be idane hanaran lusuria ka kan isingnean no idane lalos iha maroma kenyamatan. Escritura hateten iha Roma capítulo 13 versículo 9 no 10 no ne. Tamba ukumfuan sirane o la bele halo sala seksual o la bele oho o la bele naok o la bele kan no ukumfuan siraselo kunia hunmak lefuang ne o se hadomi onia malu kanesan onia rasik. Domin la halo buat atbau ninia maluk nune domin cumprilei. Entau celebra loron domin ho sexu livre ne la hos domin. Mai be idane hanaran luxuria ka kan isingnian tamba ite hanoin atau estraga itene parceiro. Mai be domin lolos makanesan Biblia fosai iha 1 Korinto capítulo 13 versículo 4 até 7 nune. Domin nemak pasensia no laran dia. Domin lalaran moras, domin lakabaan ka fotian, domin hatudu respeito, domin labuka atu manan mesak date, domin lasahirus lalais no lasura sala nebe hasorunia, domin lahak solo ko halok at, mai behak solo ko lialos, domin loritoran hotu, fiar buat hotu, spera buat hotu, no taham buat hotu. Entau, maluk sira nebe mak sempre celebra loron domin ho parceiro, ten que celebra ho respeta malu, lahos atau estraga malu. Karek ita hadomi itania parceira, ita ten que tahan itania kan atu labele mono basala seksual. Mai ita loro-loron hadomi malu no respeta malu, lahos tinan ida dala ida. Hadomi itania parceiro no cuidado malu ba futuro, lahos atau estraga. Ida nemak domin lolos tuir sagrada escritura ni hanorin ma ita.